run me ragged through. But you're on your own. You didn't want me, babe, till the other man was gone. Oh, you can try to give me back, babe, with your tricks and charms. You can try to give me back, babe, with your tricks and charms. That's when you get older, you'll be left with empty homes. Vamos a seguir con Midnight Train. One, two, tres. This place on midnight.
Gracias. Thank you, people. Thank you. Como veis, un tío muy profesional. Guarda la guitarra hasta para 5 minutos. El tío es un crack. Yo creo que he aprendido eso de Ferrari, ¿sabes? Para calentar los neumáticos, para que salga caliente. Era como tener al mismísimo Roberto bufando con la izquierda aquí.